Današnjoj skupštini opštine prisustvuje i narodni poslanik Dejan Bulatović, a u svrhu toga zato što smo dobili priključenje, što je jedna od važnijih tačaka dnevnog reda, priključenje na autoput na delu Batrovaca. Znači, sada više ne moramo da idemo do graničnog prelaza, da se okrećemo pa da se isključujemo na Batrovce, tako da će opština Šid dobiti direktno isključenje sa autoputa i uključenje na Batrovcima. Tome je zaslužan naš predsjednik opštine Zoran Semenović i naš narodni poslanik Dejan Bulatović, koji su urgirali kod Aleksandra Vučića, kod vlade i kod ministra Drobnjaka da bi dobili ovo uključenje i isključenje. Tako da je naša opština sada na svim mestima ima, kada krenete od Mitrovice, znači na Kuzminu, to jest na Kukujevcima, imaćemo sada na Batrovcima, imamo na Moroviću, Šidu i imaćemo uključenje na drugi autoput koji ide prema Republici Srpskoj, to jest na Višnjićevu. Tako da će naš Šid sada otvoren za investitore i za sve građane koji će doći na Mali Bosut u Batrovcima, tako da smo se otvorili na sve strane.